fried rice, classic fried rice. Ay, doon sa restaurant. Di rin nilang may ikapoy na dyan na magluto. Basic ay. So 33 There's some more degrees. rock fried noodles. Oh, they're fried. Corn frita, spring roll, bamboo, fish cake, deep fried chicken, corn, tons. The fish Nowra. Nandiyan. Essential electrolyte. So, nilaka na akong bananan. Nakapambahay lang. Order na siya. Suot na siya. Ako, diri ra ko maghuwat kay wala ko ganahing mo gawas ditong dapira. Sumang diri lang ta sa mo ni tripping sa kumbana guys. Diri ra mi sa narami sa car, mag-check ang menu kung nagpila og asa mo gusto, naka-on pa na siya. Nami atbang sa restaurant. Mag-take away rami. Manawag rami dito. Manawag. Basin mo order na tada na kumbana. Dili mi ganahan mo kaon mo. Dili jud mi mo kaon, hindi mo kaon nagawa sa kumbana mo. Hindi kami og mga special way. Akong baby lang, banana. So, muna siya order. So, balik-balik yun sa nina niya. So, we need to check Eat, there. no problem. What no problem? He's gonna put soya sauce instead of curry powder. Good, very I good. said my wife would, because I said she Filipino. I said yeah, lovely. He said it's better. You got to have some sauce. Sauce. Very good. So, hi, big fellow. My face is too big. Siya, live, love eating Asian food, dine and check away, deliver, and unbelievable Japanese. So, nibalik na sila kumbana, kuhaon niya. Kuhaon ang among gi-order. Naragya po ko sa sakyanan. Kay dili man dyan may ganahan mo kaon og restaurant. Ganahan lang mag-take away. Kay may nasa balay ka, pinaspasay kaon, magtikangkang. 6:34 na, 33 degree pa rin. Hello, maayong hapon sa tanan. Welcome to my channel, Australian Bisaya. It's Jane here. So karon nga video hapon na nami karon sa town kay among gi-check ang ako'y training sa sunod adlaw. So among i-check ang lugar at the same time nangita na lang sa big dinner kay kapoy na kaayo mi og luto. Sa morning, muna. Check away live Asian food. Tagsaraman sa mi. Mukaon o gawas. Pero dili mi ganahan mukaon sa sige restaurant. So, dili mi sosyalon guys. Char. Sana na akong banana. Akong habi. Nara manawa man. Order, mata na mi. Unpacking at chicken. Ayan. Oh, they have a little bit of salad, darling. Wow. Oh, Jesus. Look at your pork ribs, darling. Oh. Yum. I will do it. And this is the fried rice. Yum. And this is my noodles.
On the bench, Bobby.